Pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan klip na kanal Vidim Sketches. Danas ćemo snimati Minecraft preživljavanje, prva epizoda. Pa krećemo. What? Fuck. Naš smaba, evo ne znam to zaboravim kako se zove, ali baš mi je drago što smo ga našli. Mi smo ljudi na nekom ostrvu. Ja stvarno ne znam šta je ovo. Prvo idemo se spustiti dole polako, idemo tamo otplivat. Ne znam. Valjda me neće ubit. Idem podalje ovako. Podalje ću. Ne mogu vjerovat, ovo prva epizoda i ovo smo već našli, znači ne mogu da vjerujem ljudi, baš mi je drago. Ali nije mi jasno. Samo ovo. Ja stvarno ne znam. O, već je. Ali nije puno ništa veće. Uzet ćemo malo ovog drveta. Za početak da imamo drveta. Ovo preživljavanje igramo u verziji 1.10. Eto. Samo da znate. Evo, uzet ćemo ovo sve drveta što imamo. Ali kako mi je drago što smo ovo našli, ne mogu vam opisati. Ja mislim da će biti sad problem hrana. Ako želite link ove teksture, link će biti u deskripciji. Znači, dobra tekstura, nije loša, znači. Sad ću uzeti, napraviti čamac, da se malo provozam samo da vidim šta i kako. Malo kako gostova. Neće da učitam. Isto da će past. Neće ići nigdje. Eto sad sam se izgubio, ja mislim. I don't know. O, dobra. Kako mi se učitavaju čankovi. Sad nisam na ovom, gdje sam. Tu je ovo. Radimo. Povezat ćemo čankove. Ovdje bit će velikih problema, znači za hranu. Ovdje ćemo sve, znači na ovom ostrvu, već kako hoćete. Samo je nešto meni miš zeza ljudi, ne znam zašto. Sad ćemo napraviti kramp.
Ima i vamo ostrva isto. To ćemo sve istražiti. Sad ćemo samo malo uzeti kamena da imamo. Skupit ćemo oko 20 komada kamena. Evo ga još 2. Tako. Čamac mi je, nadam se, tu. Jeste. Otićemo do onog ostrva. Samo da napravim ovako. Jedan mač. Pa ćemo uzeti, napraviti sjekiru i kramp. Otići ćemo sada do onog ostrva, ljudi. Samo da vidimo. Možda je ovo ostrvo malo veće, možda i nije, ne znam. Idemo shift, ovdje, stručnjak. Pomalo sam gladan. Najvjerojatnije ćemo morati posaditi pšenicu. Nemamo srnivlja. Još nijedna. Evo ga hrana. Pa nećemo dirat. Nadam se da ima više. Evo ga jedna. Opet. 2. Još jedna ide. Kako nemam sreće ovako, mogu treći dobiti. Evo ga. Ekstra. Ovo je nešto bez... Morat ću upiti jednu svinju. Pa da, ostaće mi onda 2. Šta da radim? Ovo je svinja. Evo, dobili smo 3 ekstra. Imamo vamo još 2. Idemo na ono tamo ostrva. Ova pećina izgleda. Nešto istražiti, ne znam sad. Ajde, sad ćemo i ovo istražiti ovdje. Gori tu. Baš sam gladan, ljudi. Kako je ovo moćno. Valjda imam drveta da napravim. Kamena sam mislila, pardon. A toga ovako i tako.
A sad čekamo da nam se ovo isprži, ljudi. Idemo pasti ovo. Taman. Napravit ćemo jednu. Da mogu posaditi pšenicu. Posaditi pšenicu, ali ne znam gdje to da uradim. Kako se ono uzbrdo balan. Ali ovako ćemo uzeti malo ovako. Koliko? Eto, 5 imamo vidite. 4 mi je. Evo ovdje ću. Eto ovdje. Tako, ovdje smo posadili. Tu ćemo imati hranu. Sad ćemo ići dole u onaj rudnik iskopati onaj ugalj što smo našli. Ako gotivno što neki tajni prolaz. Tu se dođe. Ovako ćemo svijetliti. Čisto da ima svjetla. Ovako. Čujem negdje zombi, ali ne znam gdje su. Zabava. Evo ovdje će nam biti najvjerojatnije kao neka kuća. Ovdje ću nešto napraviti kao trenutno da nam bude. Evo ga zombi. Tako. Upali smo zombija. Pašćemo ovu jabuku da bi se regenerisali. Pa sad ću ovako ovu drvo ovdje. Sad ću ovo pretvariti ovako. I malo da poraste. Tako, ovoga. Uspjeli smo, opa, imamo 2. Sad možemo još posaditi, ali... I ljudi, sad ćemo skupiti drveta, da napravit ću tamo farmu krava, da imamo znači hrane, pa se vidimo kad ja skupim dovoljno drveta. Evo skupio sam 35 drveta, ovdje je creeper eksplodirao, tako da. Pa idemo na ono drugo ostrvo, samo da ovo ću sve pretvariti ovako.
Napravit ću ovako jednom. Ovako. Kako bude kako sam pravio, ja mislim. Ovako. Tako se pravi ograda. I ovako ćemo napraviti jednu kapiju. Evo i sad će dan. Ovo ćemo posaditi. Imamo još jedan, evo ovdje ćemo posaditi ovako. Ovdje ćemo parkirati čamac. Ovako ovdje. Shift. A. Evo ti ovo, zaboravio sam na to. Dobro. Mirjana, šta ti radiš? I evo znači ovo. Radimo i evo napokon smo ih dobili. Gdje je druga? A boli me. Ajde krabo. Ja ne mogu vjerovat. Daj, bježi. Znate, ovdje smo ih davali. A, beži. Sad ćemo napraviti ovu. Malo sam šutao, sam se skoncentrisao. Da dovedim krave. Ovo ćemo ovako ovdje. Nećemo za početak veliko praviti jer imamo par krava. Ma nije baš, eto, ovdje da sam sam. Moglo biti to kako treba. Evo ovdje i ovo smo pravili tu. I znači napravili smo ogradu. Vidi, ima i svinja. Sad ćemo
I napravili smo ovu ogradu. Sad ćemo krave privući ovdje. Dođi kraviće, dođi, uđi, ljavo. Nek si meni ušla, tako. No sada drugu dovesti kravu, ona ovdje negdje bila, mislim. Evo je. Ko? Dobar. Ko? I evo sam tu. Hoćemo pigi ostaviti, ovu ćemo svinju ostaviti u slučaju ako nam neki, ako nam zombi da, na primjer, dropa onu, kako zove, šargarepu. Imamo sad na ono ostrvo. I ovdje ćemo parkirati ovo. Evo ga još jedna pećina. A nije to sam kad sam ono kopao. Da. Samo da se popnem. I ću otići samo posaditi još malo ovog, znači da ima sjemena. Ovo nije ništa skoro radilo. Koliko imam ja? 3. A to ćemo ovako napraviti. Veoma jednostavno. Ovako. Tako. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se sviđa, ostavite like, share i subscribe.